One our Uachtarán through the Baile Átha for the one Uachtarán taking over that shop and some Chaisleán shop. It's good honor was closed doing which in our locker months. It's kind of more than Tionólfar reading now oíche féile hArd-Fheise was a chocolate ball in out of here. There's some lower down to get hard and being to lesson rate and lesson rate of different things. Our quarter almost the shin top rolling drugs we hear again agus hope to froger in the basket to down to mBaile a vulnerable permits me not to the chéad RV down to in fear for over I was walking down over hame on a on the edge. I'm going to hit a minute that we put with two hAoine agus Sheoirse Uachtarán and Cape concert for doing the quality of the function more clearly. Aoine Cora and Gaeilge chefs Dáma 50 Saachtain 15 fortune. And there should remain set my family inside the citizen of the cash alone. The top hArd-Fheise the Gaeilge communicating a Seachtain Gaeilge of the Sheoirse the hAoine of the physical. Agus hÉireann 50 fortune doctrine and the Oscailt the Aoine Tionólfar Ard-Fheis Chonradh Seoirse and Gaeilge a siúr in mbliana mhóróráid agus cuireadh áthas mhóróráid bhuaigh a Micheál D agus breathnú siar géad féile is fiúnaid bhhaú chun bhfuil mór cuitar éiste amach san am sin. Beidir go dúir sé sásanéidir na féireachs na mná túir faoin éirí amach a bhleanana chuig scóil bhíonna hin. Gymar Uachtarán hÉireann glabhniú gCaisleán a Fheabhra agus go bhfuil sé ndiaidh Sráid tíon darnadó strucadó chuig na Halla. Is midlang oíche sa bhfuil in ceann Uachtarán gan na bhéad rescúing respond na gheancara an táirtú as a cuiinte a bhuat an hín féile nacháid tógtar se. Bhí meas fiosas de ghlaachú leis an gcuireadh chun aitheantas a amos a léamh den abhar tóghachta atá baine chun an bhéide ó mbliana 8 i le. Baile Átha Cliath sé go mór leis an Oscailt go bhfuil sé siúr a bheith na bhás a Chaisleán tír. Mas bhfuil na seach a sacht a stair is stair sa clúta na hÉireann le breisiúil sa tír. Giste na bháir atas na tréisi stair le a féile i do na lachlanigh na námhaithnig na sásannig éirí amach toscair sa sé méidir sa séide agus formú stát na déine. Sa bhátar nuam I nasc Oscailt stóilíonn sa Chaisleán a dteannta Uachtarán na tíorna Uachtarán na tíire a ionú agus cána go bhfuil chuig cían sanna an héin ón láth a bhíoh mé féin mar Uachtarán na hÉireann a téimiúil beag níos sanna a bhíoh céanna. I tromhúil go leor agus tá na hÉireann chomór na blianta stair le sa séide is a Seoirse inchine around mBaile an ordéisi bliana. Tá go mór sa séide bhána agus sé na Gaeilge ar fud na hÉireann agus sa fud an dá mhór.
When I discovered that Dáma na Gaeilge, in idirnáisiúnta na bliana réabhlóidí mar in le deise or down the bullshit to you for clouding the never enough. It's true in mbliana agus oíche come great soldiers in our ship. Is either a rather go well on chéad shop around the economy, say she engine, and while they do one more arm, the loft in a Gaeilge, atmosphere and all, and got figured in the brain, solid, this conversation. The Sheachtain in my language, the meaning, the Sheachtain of the chest, the shop. The Irish from the beginning of time, they had been buried in the most profound barbarism and ignorance. And as they were never conquered or even invaded by the Romans, whom all the Western world presents as civilization, they continued still in the most rude sort of society and are distinguished only by those vices to which human nature, not tamed by education, nor restrained by law, is forever subject. H'Ard-Fheise Chonradh. John in a hymn of these single through the love some Sráid seminar that played of hÉireann a hUigínn hMóróráid and anocht hÉireann Great back over gCaisleán ndiaidh agus ní hé Sheoirse hArd-Fheis hÉireann they give up their shoe for slowly fishing chóráid spread mass of yes. Agus when do others and sufficient as when women shall be guilty and queer and fear, and so they can aid them or get on this version. Women write speculation seminarship. Jennifer Quinn will have fallen a great deal, and so slowly, so he needs to shape faith. Jennifer Taylor wrote Chonradh, also of European culture, on oíche Sráid agus Halla, or what the Africa in anocht. Agus Jennifer Cole hÉireann spread, not on the road of the Seachtain. And finally, when the Muslims and Sheoirse stayed with hUigínn, they should be chéad of atmosphere and féile, Oscailt and half, what a word, the hUigínn, and now come from a subject. Well, as you can Gaeilge come to connect business in pre-van, they can blue rubber talk on blue and red floater. We quit more of the smooth floor, we get in this sheep, but and each hÉireann next law, and young and now she is a very happy. Meaning the own talk, they don't come to Ubu. Marshall thing is when you do last the hÉireann is a chéad principle right. Now they the nation mass all the law gap. I was not non-constant the Dáma Sheoirse, I was not in the window, what he be on and on. Saturday, a crochet is a trolley, the ball, I want the income and breath, Shabbos a lot of Micheál. I was given as you open the channel of the long, the flood soon to creed. H'Idirnáisiúnta a creed, an idirnáisiúnta a bhí and the hUigínn agus Cliath. Má Gaeilge a cruch, and now idirnáisiúnta to go to hÉireann, agus now can the deal, let an hour good. But Aoine the fear now art, na mbriana sochi hUigínn a líon. Cáfar when we are common the Gaeilge, the near dan in legislation do one time.
Marta áitiúil go trí leangó mac méad a bhuaigh sios éisteán na Gaeilge. Dar leis, dar nefas is féidir líne an Gaeilge chuin á beo. Mar go níta beo is sinne a there's ceantach ar a bás. Cuireann is go freasta í a chuin á beo. Go bunú sata dúsar mac méad géireamh go bhótaí éachreacht chun ceannach léamh. Agus pobl fan ver gafan na Gaeilge is a dúpáte. Yr bannig yn conra, ein hyn roi i gwrdd no tîn tîn. Fi pobl na hyn eistedd, agus fi yn tîn o fi'n breifas i brach na brach. Fi yn lof wta e dderna, agus fi o'r jan o gwrdd fwy cwish gan stafs agus ag ffôl bosh ar ei cyn. Canid y gwrdd gyrstrafis fwy lefi e mynd leis yn tianau e gifar am tîn. Tosyn pobl. Renovation den gynnu, sydd yn gofres idirnáisiúnta fan hantla. Áirtear cuireadh a chláistí bearna labhairt agus an rinn a casú ag an Gaeilge. Tuisciribh an cúpla fáil ag locht labhar an bhéile an chuid bachtas a chuid hít. Bigigh an túr an láidir an eascan fáil. Na gras a Gaeilge a bach le pobl lan ar bhacht an saci na dír. Sin an dúlan an an fós ag. Mar éon sin, mar jaarra an slán achtan sy'n ei stians e ceantar rhaid yn gweud o ffil, ceantar fforti, iad yn cwyd o fod. Ys o'n ahach yn sy'n yr wy'n yn nid yn unman carcwyd yn rhaid agus yn tam. Agus ys gwyd yn hyn, rwy'n eidir siasg, yn cael cyfan, yn gan yn ara, ond sy'n eisiau cael yn gweithio ar tram yn ffordd. hÉireann iarracht in Gaeilge yn oíche. Asna na martach, America Sráid. Uachtarán leis, go mbeadh béarna ní búsá dídó, gus iad dó siú a raibh iarracht an tíre. Agus bhain anaíarra in áireachta mar hapla Papa San Francisco, áit a thug cuidigh cuairte agus an raibh an taithí beag dá le rang go in Gaeilge a carach. Is mór an dúpáin ceann le carfú cúis, agus is mór an dúpáin fós ceann le adú. Cé go bhfuil sé dearcar é hall, tí 4 milliún cant o Gaeilge an in éireann go 10 bliana. Tar éis sin gorta bhfuil, hit an déanamh ó 8 milliún duine gan lean sa blian 82. Go 5 milliún sa blian 82. Agus hit líon na Gaeilge go milliún duine. Fuair líon néidir a hin, mar jaarra inacha agus cuid sé. Bhí an déanamh titse go 3.1 milliún duine, agus gan an 2 milliún duine díobh ag muoineh go raibh conas sa Gaeilge. Sna cúid is deas céile, cé bliana a dhéag sin, go bhfuil déanamh na díre ó bhuagadh sa leas, méitethe go 7.5 milliún duine. Agus 2 milliún duine díobh ag muoineh go bhfuil conas sa Gaeilge ach, agus an dúnam ná í a úsam. Mar thug seán na túna féile, thug sé 3 bliana agus tubaist an gort mó, sa ar brúg an culture cultúr sásan go réireann, agus is mó an dúnam dúig ar gultúr a harpa. Tá leat na Gaeilge ag túrfinn a bheocan inis le leat níos mó ná 45 bliain. Ach níl san am sin is séú a ceann feta masú, agus bhí ceartí máid de bhár neas barrada go dtí sin. Maidir leis na statistici liúné, ba cartúr dócha sé bheith an, go focail na Gaeilge sa bhéad is go bhfuilimid ag dolas sa tróchar. Cé gur raibh bun í winflis in áireachta, chun chuige a ghlacht na bhíoltas fiaga maidir sin prácht an ceann ó bundal an stáit é. Is léir go bhfuil conas an déanamh sa Gaeilge, agus an dearthéile an acha i le na Gaeilge ina modús láidir úsach na teanga ná. Agus a leann amachtas, tá na bheocan ar ban, agus tá gaiir é, agus béisiir go bhfuil an sprioc amach.
Tabhairfeidh sé sásta féile, tabhairfeidh sé sásta féile, tan breathnú an dá an cíad teanta ag tabann na Gaeilge sa túisteach le blianta beag na nús. Agus an bhuiige atá le teáin go siar na iarracht is scaile agus cultúrna a bhain agus bhaintear an Gaeilge arachta. Ag an amseanáir féile daine mé feriste, ag seola seachtain na Gaeilge, agus ag labhairt faoin tíim atá tuairt ag roinnt a bheadh a aontacha I gcúsa Gaeilge agus na rangar an Gaeilge tá siús an íscne in mé feriste in hArd-Fheise feriste. Is gné híomhúise, is stair na teachta, agus cána i cuimhniú nach le éon fealsúna politeach bhuiile ná le héon cricket a ghéine an teanga. Tá fáilte le cóta baban na Gaeilge, agus is féidir gach 6 inchine cleachú is cumach an dúchas a táir in den. Agus in cuimhniú an cuí in a Baile na hArd-Fheise is ndiaidh in dúisteach na hÉireann a dtí nos seanachú. An méid sin roid, cáilead adamh go bhfuil go raibh de rud ceann idir an chéireann agus an teanga chéad bliana. Agus tá réir sin bhí go leor le ceannairí na Seoirse ina mBaile le conar na Gaeilge. Bhí dochas na hídeár Uachtarán agus leocht go teanga mar duine de bhunamú conar na Gaeilge. Agus mar Uachtarán an eaglaigh do na mBaile go dtí an mbliana agus a cúpla. Cá trúar den seachtar I hínig forógra brenn na poblachta, tréad sé ciste den nó conar na Gaeilge. Ábhar tá féile, éineann ceann agus seomachtaíoch. Bhí deirteile den sin na hóráide, tá lásmach an seolfaidh blonké. Gníomhach sa Chonradh freisin, agus ba bháil den Chonradh tá lásach cléirí ó nuair a tháinig sé bháil agus tá blianta sa mbliana agus sa seo. Ní inál bheith mar sin gur doctorú glúigh réadleachta an lún sin agus gur a bhí I Lord, a neaspa agus a Gaeilge ón oíche bhí acha an tír. Mar leabhar éireann na gceannaí sin, agus bhí hÉireann is bhreagartha atá an bhúbháin a leag óramach néal amach, rud an thagarnaí dó níos túisce. Cé go bhfuil go leor dúbháin a sáil ag an Gaeilge, mar gheanga bhealtaigh atá tíochna ag mór gheanga damta an féile. Tá teanga dúchas féin agam, is teanga iad a bhfuil cosam de bunrachtú, agus aitheantas mar gheanga idirú de chuid na hÉireann agus de chuid an ndiaidh. Ó hÉireann na Sheoirse is fiú a aitheant go mín an dá gheantas, nó an til teangas, níos caidinte ná an tain teangas. Agus tá cíal ag bhaid leis an Airgún a phléad Peadar Ceirbe ón an emid a Chaisleán níos déine, go raibh agus go bhfuil dúbhlach le saoil agus tréistíal na Peadar, agus os a bhís a Chaisleán atá mar ag Chaisleán. Bhí hÉireann go bhfuil sé gCaisleán éireann gáil mar a bhór an Cliath. Tá orann I Eorpú chun do deochadaid sláán as tiúnca fón códíanana. An mearach sin béidir go rithim is amach ó scar na scaran agus ó na bachan éascaí a cuireann sin rún. Ní hamón madar leis an Gaeilge, ach madar leis na tríthe éige tá cuitinta I meas tíre íar choléireach. Agus ach go háirithe an tobhaint atá cuint na meas splachas saoireachta a bheith agat, chun teoirtí nua, ólas nua a chur an sí. Ní aontas an bine go bhfuil nó madar leis an Gaeilge, fós sáte go mór sa chléireachtas, agus in níireachtaí an teanga úsáid chun bheith nuacht a scar ó an rach an mór. Béidir go bhfuil réan den smíle fós an go bhfuil an Gaeilge agus úsáid na Gaeilge frisasa. As bhfuil sé sin na bachar úsáid níos leathan a spreaga I meas an fad. Féici mór agus mé teaistar a chuid na tíre. Bhfuil féin bhaoine daoine óga as na teanga gúteis. Agus bhfuil siad sásta I úsáid
sna gaeltachtaí, sna gaelscoileann, agus na hagir séasú. Agus na réitim an crochiach an swinteoirteach san sprítriú gaeilge. Atá le fétar as an clistal gacíine sna chláréisú le teaching care, agus an stáisiún é a bheitú as televíse. Creidin go bhfuil foiineamh agus muoine nua an I léine teanga agus is cúistóis da mé. Agus trístíamna as an caiileach a bhain amachanta sna chláirte a bhain leis an commód. Sa láthán the Lord will want to see us conscious of agus a léin na gaeilge ar fud an dá bhór. Agus tá sí an neagas gebris agus Dáma Oscailt I stát éanta Mhairiceá I Canada sa Euro agus an Oscailt bhéisí sa tíimpiú. Ní beag an peacht é sin chun tuchas gan páiríomh dúin agus chun éire ceannar I níos sa séine a chuineáil beo. Tá hArd-Fheise Oscailt bhfuil gaeilge fitte fuite I glár cmór in éigeach sa séipig mar a cuairtne agus bhfuil clár le bhaintlé sé sin an teanga bheo. Tarsún an go muintear teanachas carafa as an glár hUigínn amachtaí as tiúsna atá carna chéile gon an gaeilge clúra idirnáisiúnta mbliana spéisiúla. Is teis fuile I seo cuireann ar gumas mac na bhíana an minte tá buinte amach le chéad bliana nús mar in le clánach chun I cinú go méid óilt na gaeilge mar teanga beo in our subject rockness of music and dulling needing good. Is a Maroon dan the Sheoirse. Now part of life was in here to take the stage and they event on Gaeilge and Sráid in Gaeilge and they Tá my tour the Johnston Gaeilge can all the public you were to say chamber in a business of his shape. Come and show her master. As a soon I'm going to make party right one and a half to special. Atá dhearg amach dún in bliana. Bé mé freasta mar háta cógáil cumann idirnáisiúnta na gCaisleán ceann in Aile an níos seo. Áit mé déiseach an taithí agus teachtarachtas idirnáisiúnta I le neamhneamh a phlé. Bé mé tuair cuairte gaibh na bliana phobal na gaeilge sna gairteachta agus le witas mítí den éireann am sa hÉireann. As bé mé gleachtóir ócáidí gan airad fáilte a carbonca in our samúta. Tá simán gur lecha méidhorcma ina mantaí na gheithfar pléad scrúda le hÉireann le bhaine leis an gaeilge. Le na náríte na bachtain is na cúisna ar aile. Den cuid bhó le bartas an stáid mar leis an targeantas. Agus céad é an bheal agus fearr le chuir leis an bheanta dearfa atá ag pobal mór na tíre le na teanga. Agus conas chuir na líthar ag úsam níos minic. Níor córéin agla a bhearr ar ná go bhórt ar bhealaí nua chun an teanga bhún a álam agus a úsam sa córas idirnáisiúnta agus lasmuide a ré. Bheadh símar an féin I blé dhéanamh ar an ródatá idirgid sinsearacha le stát córas. Ceannaireacht a haspáint má gur le húsam na gaeilge agus cobbal Now, sin fi normal the country. Táfachtar go dúris ceanna I meas an hagras agus an pobal mó. Nó tá ag cnú go mór le freastal a ráid an ócáidí teo agus airlí trúgaid. An rahanú atá reachú ag an conra ag glór an réid agus ag actrí gaeilge éige nach í I bhain a bhréiginn sa saoir ach choáil. Mar fotal scirt. Trestíl mar isle can na gaeilge dheas an fud go leabhar an am ar buide go dtí an bháiniú. Agus duine gach ráir ar nabairtá ar man ach. Agus tam táhachtú go háithe sa bhíon spéisiúlta teann. Agus gan a hÉireann muoine. Fó bliain ardéis canna na gaeilge agus seachtain na gaeilge go bhí sa Sheoirse a bheith ar Oscailt go hiireann. Buine is tábhachtach san ihe as seachtain na gaeilge. Agus as an luí mór cumór amach ló. Is gar a míle amach a Cliath.
as you can quickly here, it's all right, we set our play. So the image in one, run up the other, the end of her, so the so chopping up, or this the line off each other. While hOráide scuidíonn chéad go get to Seachtain, was while Fáise a Chonradh the country vessel in anocht, in Virginia, Chaisleán, Halla, Hammer, Kirby, was Uachtarán, Carol, Dáma, agus in Ireland. Chéad country a vessel in anocht na Virginia Chaisleán. Is as litter cunning agus the Virginia agus tá Virginia in a camera still Gaeilge agus the Gaeilge or some villages UCD. The year was Alsh Fletchy Becky or an Afghan agus gCaisleán role the man law is Sheachtain as a border to the Uachtarán. On yours Jerry at Becky has been co-agriculture in Sheachtain Gaeilge or full known. Agus falsover cruiser Ashley Ella and straight drop the Gaeilge the sea Urbacha Darnell Ashley to be a martyr. To your Ella the go next to County Shaw, Chaisleán Foster, and Clive Solish, Gabriel Car, Podrick Pierce Life and Afterlife, Sale of Sarah. As well the kid word British the TT Cavalry and we in Paris of hÉireann, Agus Ronald Grabham and Olive Courage Arty, one of the rock also in Aaron Canada. So while thorough the Fáise a Chonradh Virginia Chaisleán. Remind us an Aoine Sheoirse agus more an honor to that channel. Remind of Creed as an Sheachtain shop to make an oíche comóra shop. Lanny Mary were tested on board which we grew fast. Because for in Islane a bonahori coming the gate in the Avion China wide. Coscory féin agus culture and a mask. The role not but form the man conversation group of the moon in the Seachtain internet. Mar hampla dasper an trap bunny communicated as oíche the hÉireann communicated the Laura and object of hÉireann, a current American and object of hÉireann, as a crime move kind of hÉireann. Uachtarán shall be in the more own McNeil, agus own O'Grani, agus Jerry the hÉireann go droch with China at Nakushi Maru, agus go var era Yahanmach na era in Chambach. Mar Haru Shin, Shri McNeil, why and how the Irish language is to be preserved in the Irish ecclesiastical record, and even another. Object of hÉireann, a current she's there each be egged the Oris and Bruce of the channel of multi-particular. German she comprised the Gaeilge America. Some Astrae, agus Assassina, agus Nabil Sawalia, who seem to lie under a spell of impenetrable apathy. The alt article the Irish language, Shriefing on O'Grani Hannah and Object Nova, agus Sheoirse McNeil, alt the Merle agus America, for a loner short Gaeilge and Object Nova tree. Cover agus Feabhra and Bruce of the Gaeilge the Hurley and hÉireann, a plea and a plan for the extension of the movement to preserve and spread the Gaelic language in Ireland. Three fungi a fluid coscory of the station Gaeilge in Shaw. For Aoine Neil, leis an Tish Wanusa, Burga for his scholar of the Anas, Lechanga and Sráid. A gas purchase of Raggers and a head shot was scoffled in the hÉireann because they're in Ragra, or a Dara origin of each of the necessity for de-anglicising Ireland, Uachtarán an Irish National Literary Society, Baile Átha Ring Lloyd, J.H. Lloyd, agus McNeil, Chang, while the Dini Sunta Suckus Coffee. Níl cosmuntre na capach mar a harní, not a public lord of the Gaeilge, but cumber the Gaeilge a wonu. Seo cud the Sheoirse the Neil or wonu na habriota, and Mina Samna object number 3, na alt the Gaeilge League.
Tigu Gurga, Chimplach, Inchatu, Urbach, Honor Dukes, on Grima Eye, a psychological moment, was a Merla Tashi. In short, they purpose at the earliest opportunity to change the venue of their work from Dublin to the Irish-speaking people, to teach, exhort and encourage them not to abandon this noble heritage of national speech, to enlighten them as to the real disgrace of such a desertion, to stimulate them by the striking examples of other races around us, to make them respect their native speech and themselves for the possession of it, to eradicate finally that unworthy feeling of shame attached to the speaking of Irish, which has been the worst enemy of the language. In this way, both by principle and practice, to secure that the Irish language will be handed down to ever-increasing numbers of Irishmen. We are not fearful of the response. It is to bring about this that the Gaeilge League proposes to create an opportunity. In the noted Bismarckian phrase, it is abundantly clear that the founders of the Gaeilge League have seized the psychological moment. Reaching Shishal, the Corniac Nagana hUigínn, or a Gerania Kant ban hÉireann Kant, a Gerber Kinnell Mecca of the Gaeilge, agus the people learned that they had a country with a language, they learned the music, the dancing, the games, and they were encouraged to use Irish manufactured goods. But on an Mecca shop of a spas socialta, on Seoirse Inchina, Chhlachu, the spas Rachel the Hakab in the Seoirse Inchina, at Bagal Consiga of Hurdy. Renewing shot Tribona earlier, it was the education, literally the China social that America, agus a range of peddling the man conversation. Where a generally go by, but you work for a common Gaeilge, agus a cabot the role common Gaeilge, an area mathematic shade, Sheoirse, the Sheoirse. Keep your fear na hUigínn 1 year of a common Gaeilge and a Sheoirse mathematic, a herd Sheoirse. As 3 year were the Ashen and common Sráid for our local hUigínn. Ní hAoine gur the math can air the character on faster, a chuirsigh element o hÉireann agus culture, and gluing old nua na Feabhra, who Conaston and one, few muddy and imprint or lower dome and room sparring for sparring. But Aoine yet each year had you gluing have Johanna, Marahog MacPirish argue the Gaeilge League generation. Agus Sheoirse and Smoocha shot a dishkinchi ray in a raveroich and Smoochish, Rivishin, raveroich na Franca, raveroich Verica, and a mask. He hArd-Fheise who were Darwin bass and object of the Dover gas. Each other not but faster inch nach Yoruba. Yoruba are most fictive of the Sieger Baden anti-Deutsche National Arhu. Agus Wilhelm von Humboldt, a Deutsch language is the external manifestations of where of the spirit of a nation. Each other inch nach agus Raveroigi had a new Richie Ernal Sunil Shopawai, Tone, Davis, Mitchell, agus Laura, Harry. Is the baptism education is a girl in the literary this small on Reaper Seoirse Inchina, agus Tionólfar the gallery, agus in Lane, the greatest subtlety at Aoine and Feabhra in Russia. Agus much a Gaisleán, Baile Átha Cliath, agus Kainch, Bra, Blasta, Ring, Uachtarán na hÉireann, and Ish Kunstjogi, Sráid the Gaeilge anocht. Tashi Sawyer, who rose Seoirse Inchina, or Hodge Larna, the Hebrew Fiona Aoine, agus Liam the Uachtarán, who Nas Larger after the game. As sample Micheál, Douglas the hAoine, Louis Hannah, hOíche. In a chéad Uachtarán or common Gaeilge, in a chéad Olive, the Gaeilge and Oscailt national hÉireann, agus in chéad Uachtarán hÉireann. Bhí Seoirse in Sheachtain the hAoine príomhithe discinsi féiniúlacht a chuir íochail éirí a nós in na pobail híana arbeirt. Tigiú na the hAoine go raibh Seoirse in Sheachtain ag brath haíocht na Harda, agus na raport uíche os cór comisiún education in optic no gné. Dúsáid sé féiniise ó scríbniúirí agus ó scalaí mór na Harda le dul bhéim comisiún education. Agus mar tuairisciú in Chaisleán. The Trinity test rests on Dr. Atkinson. 2 cases are made. One is that literature is lacking in idealism and imagination and is indecent. The second is that Irish is a formless, fluid, indefinite state. It is in fact a dismal swamp. A little reflection will show how deadly is this onslaught. It is the worst attack ever made of the whole Irish race, on all Irish thought, on the genius of the people. It stamps the race as gross and lacking in creative and imaginative power, deprives us of our inheritance, our past. It says in effect the thoughts and deeds of the Irish people for over 1,000 years are not worth the reading. How they sang or lived or loved or warred or worked has no interest. They were a coarse material tribe whose written records are valueless. Their writings are low and lacking in idealism and imagination.
Now, a little of the debt which the continent owes to this calumniated Ireland has been paid. The most eminent foreign scholars have rallied to the defence of our literature and our language. Fáilte Micheál and Cúrne Seachas the Sríbhí Feabhra and Aiste, the intellectual future of the Gaeilge, in Uachtarán their hour at Sheoirse, which must from its very nature be of the deepest interest to us. The Gaeilge is, in the fullest sense of the word, an idealist. He is, in fact, the idealist amongst the nations. He revels in imagination. Aoine luach na litríocht ag idirnáisiúnta mar bhean féinúlacht agus cultúrtha agus an Gaeilge a chur gcomparáid ag the languages of Homer and Virgil, and for youthful vigor and literary capabilities with the languages of Dante, Shakespeare, and Goethe. Ní comhlacht cúna bhíonn seo a perspective starú orásach idirnáisiúnta. Pléann sé an tíorse intin a fasta rís a díosfach ar an Gaeilge éigeantach san Oscailt náisiúnta in 1908. Mar a deir sé an Chaisleán solis, intellectual freedom must precede political or national freedom. The first case of every race struggling to maintain their national existence is to educate their people on national lines and through the medium of their own tongue. Agus a rís in 1908 ar an Pearsach, the labhairt Gaeilge ar fad hasna a gas politiach damarach, a stocha gomoshi in a ndiaidh a ní bhéir sí in a ndiaidh or an adabhí an burna and ra hanging a game of Sheoirse go bhéh winchi, ní bhéh an creation of ndiaidh. A gohígus cospaí nua litríocht in na Gaeilge, bhlach comhair na Gaeilge le tíoní nua litríocht na Charcha a bhlé casta agus salachar nó trúiliú an féile. Ceiste na achranacha ar nós na himmarcha, féin ceistú an duine inar saoiliú an litríocht mar bhean féin aithne agus hArd-Fheise. An aistú dhearbh stólacht an fíorsaigh agus fátaigh Comarach ar gas, nuaú Knut-Hansen, scríbneoirí Uachtarán, Dostoevsky, Gorky, Maupassant, Chun ról an duine agus gné an éon ceistíide agus an éon scrúdaige a chóirt an solis. Bhéú ar léigirí na Gaeilge, dul in le Seoirse inseachtú le dul in leith leis an teanga. A rís tuigh an gálas fás a Halla ar bhíoga sin agus baile an tuirtas a cholíonn an aim sin. Tuairiscíú an alta irisleoir na Gaeilge an 18 nóisiar go nuairt Mr. Patrick O'Byrne ó mBaile nuair árach. Your practice was, I think, taken up better by the press in America than anything that has happened on this side of the Atlantic for some time past. The novelty appealed to them. The very idea of the Irish people having a literary competition in their own language in Dublin was so extraordinary that they eagerly took notice of it. They in America were happy that such a very large measure of success had attended to the efforts of the Gaeilge in establishing an institution having for its objects the literary cultivation of the tongue of our fathers. He considered that there were two great reasons which should induce every Irishman to join the movement for the preservation of the Irish language. First, it offered a common platform to those of different shades of political and religious thought. Secondly, that it formed a strong bond of union between the Celtic peoples of Ireland, Scotland and Wales. Aniu gnéthe iliacha seán na Seoirse inchna ar bhain trasachlan a chomáid mar sin agus dhéireann an sneachtáin an Chaisleán solis in 1809 go gojo féilte mar seo mar óram an Feabhra Trian ar bheon an Phobaigh Teanga agus tíre. But the Pythian, the Olympic, the Nemean and Isthmian games were to the Greeks, the assemblies of Tara, Anania, Carmel and Calchon were to the men of Ireland. The ancient assemblies are revived at the Oireachtas. The festival is the rallying point of the movement. It affords a centre for the thought of all Irish Ireland and makes for social and literary and linguistic unity. Rihu Fatish Ariga na Chipper of the Gaeilge a Krugel a Chorbu na Doan Boer na Changa. The Gohig Saman Comerside to Tigo and Coos and Gal was Suahantish, Irishlore, the Tionólfar in Schlachtugas Inchna. Near Comcap Boer a Shafasta, Marahog T.W. Rolston of this, and Niesbrocki, and Akadabriga Era in Object of Shea. But we should need to see more definiteness or more common sense in the games of our creeping evening and his friends. Do they wish to make Irish the language of our conversation and newspapers? Impossible, and wholly undesirable. Do they wish to make us a bilingual people in the sense that everybody should know two languages? But peasantry and artisans cannot be expected to know two languages except at the expense of both. What is there left to treat Irish, except to treat Irish as a classic and leave it to the universities? Dan Jofi and Gaeilge and Ish mar Hudge the Culture Scrífa, Croatia and Réimse Fidley mar Robert na Man and Ach mar Hanna Roha Aoine.
An jaar op een Gaeilge mar hanga bio discursa. Níor bhlar pobl léigeachta a chathú le freastal phobal seachas ndiaidh nó grúpa in Seachtain a gramach an switch an súla. Le críomh a chuir seo. Chun sincrún na Seoirse inchna ó bhonú chunir na Gaeilge is mór a ahans gur chuir sé seo go mór leis an dul chun cén a rinneú sa chéad trícha bliain a hÉireann. Mar a dearbhann síos na Macanésa, Uachtarán eile chunir na Gaeilge, agus irias gúglas de híide in éidir cúig dé a riamh. Is de war ruin sin a cibhna starú fós Ard-Fheis Chonradh a cúig agus ní faoin rud eile a Harán. Or an rún dearú le Uachtarán gúglas de híide agus le léige, oíche agus ortha chunir na Gaeilge. Agus dabhéide ceamaracht ní a bhanané agus a chunir faoi cheannas de híide. Bhí bua le fáilte ag an náisiúntas an déalas. Agus ní homanéad de cibhlann atrú fós. Is léirú líon ceannaí na hÉireann, agus an asca chunir na Gaeilge a bhí de grúp agus de inneacht de héal na hÉireann an taobhacht a bhain leis an Seoirse inchna. Ba bhachtide éire sa níl ríis fithe gan grúiseacht na hArd-Fheise, gan chunir na Gaeilge. Ma ilseú go túnaí ficte darban van Humboldt mar hanca, hiig ceannaí tosaí chunir na Gaeilge gur gá féú ag an leir sin le dul a bhéin an pothú. Lá an Gaeilge a chur a riamh mar aon teanga a bhain in hÉireann. Idirnáisiúnta a cinse díri lá mó omlan úr smúiteis a chathú amas phobal na tíre, agus is an teachta úr a bhí ar éirí in hÉireann fáil bhád a athlonú agus a ahans sa phríomh cahar dús agus an sinar fud na tíre, mar a thuair ón macnéal in a alt in de Gaeilge a mína saona 8 a luíbe cús na heiste. Seoirse é seo a hÉirí pobl na hÉireann in a lánbhailí solar ardaí príomhte agus solar scuú híir. B'éidir éis na Japan a réabhlóide eile gur tuigiú go gá le bunú réabhlóide an smuinteis a mé an Gaeilge lárnach intí, mar bhealach eile chun Seoirse sa fialas omlainne agus is leithne an Seomach. Chuir sé seo pobl an léonú a deaghaid le phríomhacha a bhí faoi cheis. Ba leis na hÉireann hín agus leis na Gaeilge hín an cultúr seo. Seans mar dúirt mar dearg ó Tuama in 1973. Gur has é nár tohu faoi riile sin is slí bhéon lech, agus gur absolutely audacious, human and intellectual venture a bhí an. Tigtar go Tuama nár chuir an Gaeilge idea seo a láthair go phobal na hÉireann sna tíoraí seo hana. B'éidir bhfuil sé ná ag seanis agus bhfuil gá le réanúa Seoirse inchleachú an seo. An chéad caint eile a bheits ó na colm Micheál, taobh colm an nuirí mar leas Uachtarán ar intas na Macanésa hÉireann don Gaeilge. Ag seasamh ar son hart ar 300 míle Macanésa. Is Baile Cliath ó Uachtarán agus tá sé freastal ar chás na Tionólfar Ard-Fheis Chonradh ar dlí agus an fáilte. So far an fáilte go colm Micheál. Agus mé bhil scoile ag trúlaháile ar an dána sé a is fád go Gaeilge go beolbar le chuide. Is only straché astra a former. Right must be right trochide. You are scumbags again for law. I'm saying talk to bit of air up Ella. You Gerta female. I need to know yeah, just near egg mate. Must like communicate show up air up Ella. Use a hard cost. I've been on case sample of the album is over. Then cove radio same atá furlan in air. Dúnach cé blin a bhfuil san stáit. Níl go fóil ar é ochail fi gceist cé muineún codó cheasant. An chúis lan atá tugadh ná an stá cholína. An cícras do háirthe de aithneantas mar náisiúnar le, ach an tairt do hásathe don achris. Nach méid maith ógan a riomh, den ar gúsán féin a dhearr, ach an méid go jo fi jasach ag an gomprá an churisna. Agus an achris. Tá an rán buint ar machtain,
agus sé an túsal Wayne Rooney an Pellador's Feabhra. Ní thugad an actas ar aileantóirí a chlachtín a Gaeilge gan Gaeilge. Ach don airtain gur sasna í Seoirse Róna, ó nach muid bheith an like postálacha ar Facebook an Feabhra break load mar dhéanamh an Pearson in the on the effect. Níl sampla níos goléní den teacht salachseo ná las Baile. Cé néir 8 ní fan Gaeilge go bhfuil chuirfa cí na teanga tábhachtach tír. Ní déir tropaní fan Gaeilge, bhfuil chumas labhairt na teanga tábhachtach gur bhéú ar féin. Táimid óga leir mar náisiún, déagóirí an domhan détárá. Agus ar nós déagóra ar bith, ní raibh an aon bhliain agan go fóil ar dúirsa féin i dhearr, seasamh amach an slua, seachas cótheadú seachas a phlód caidá. Mar sin ceisian dídarlan, chun tá Chaisleán ag an Seoirse mar náisiún le meabhaid an féin. Cén tuncar deimhin atá ag an aon chináltacht teanga an mBaile. Dúirt an fealsúnaí Brazíleach ar dúirt ar Ungar le déin, tá Chaisleán agam an tuiscin faoi chunas giniantar achrú struchtúrtha a chur a bhaim sa stair. Tus nachfuil agam ach an nós, titim siar ar chunceap trúlathe de bhéid tá ann fiú lábhar. Le hathrú a chur a bhaim. Branítar an méid bhean rithe, an méid a dairglis, an méid náráidlis. Raníimid aithe atá cópasú leis an réideachas atá ann fiú lábhar, nachfuil achrú a bit a chur a bhaim ná riamh. Tuigim go bhfuil daoine sa slú a láir háilte fealsúnaí Brazíleach caite rá ag an Jackie Block Ian ar bhór fád, gus cé winter tá seo leis an Gaeilge. Ach nuair a bhúnamar ar féile go saoilsiú Gaeilge, a bhuiit amach siar cé rinnehin, chailimar níos móna ar segus teanga. Chailimar an deis muid féin a chruthú ar náisiún faoi le. Bhí ar an tríbach, smuinti, litríocht, tuairimí, curas polatúla, curas och académta ar fáil a chlóga siar ó bhaim an bhéir, an bhratan agus mearchá. An tuaire atá seo, na políocht í an aibhris a cheap na díirní. Curas académta a thug an Aoine le Agus Smith, agus cléisiúnas saolaíochta le bhíor académta a chur bhaim. Tá údarás ó lurgagan an stair sula dhéanamh cinenne a bit, stair atá seoirte ar fáil do bhaim an bhéir. Ag obair le héantas amach le an air, feictar dúin an théagótas tuirsiúil tachta seo go mar leis an damas. Jasmid ar son an tuairim 350 amach in air, agus creidir san na damas siúil le bhéil atá séir naisce. Ons go darlófar a lús na constacht, le cophramíocht a bhrunne ar gach dáta a deisna féin a glach. Ach, farír, tá reisir na tíir seo bunaithe chumán a lehéidí an bhratan an smearchá. In Aoine bhfuil na tálaí trío leibhéil an air ar an dar costas is iardas an uair, agus ag an gathú costas is iardas na tír OECD. In Aoine bhfuil na gachas trío leibhéil sé an aisce de chineál éigean i ggur gach tír eile an uair. Ní bhreathníimiid ach ar hálaí le gachas trío leibhéil mar atá sa bhratan agus mearchá. Le déanaí scuoinú dreich an bhuairis, chun na siúnathe an rialtas, mar le muoinú na gachas trío leibhéil. Agus mar phríomhbhula ann bhí scéim ísúta. Iche ag mBaile leis an ngantas sa ranóh clú. Samar brónach eile seo den trocht arú de tá tríáil trí suci. Le teanga Sráid, tá an Gaeilge Sráid, tuairimí Sráid, agus in éis sa slú Dáma Sráid. Ó nach méid a deacham séir aiste arás a tuisna begin. Ach tá sé tharbheith I déile leis an réide. Cé go gcuirtear a dachas siúil leibhéil Sráid ar fáil trí na mhóráid ar fáil, gá chlamar a bit, chumad dalta Cuechta ag súlóide China. Agus tiite siar ar réideachas trútha de méid atá rós an China. €3 ar aon teanga go bháin, níl taithúgan ach ar chultúir na China sin. Agus níl rud a bit réide don rud é ná bhuina trílas sa China sin planet. €3 ar aon teanga go bháin, ní bháin go gurmar faoi glas na hídéil a bhuina leis an China eile, a cruú srín ar abú agus féadú an tír. Mar sé mar sin gur thug na hÉireann go cinna mar ja gan Gaeilge a labhairt. Cad é gur Ireland an gnóú trí gur deamh féin chum gwen. Dúir I gcónaí gur tíirí air a bhí cípe cráte ag nimmercha, tugad páistí Gaeilge trí Feabhra mar sin, os go méid réid an saoil galda in mána. Dear an go cliste ag gachin Gaeilge sa Gaeilgeoir sa seo an mbliana, trí chum héh bhfuil Gaeilge á eilmáid nach é an tíis teanga an taucha. Fé bliana tá sin ará agus is motivated full deal with na ndiaidh atá close. Mas an féin go bhfuil an saoil sin initiative here.
Dina ogan na tír seo. Níl nas céine sin an fóil ar an bléine agus botnas an sé an lo. Chud bhd is na cuair is agus is Conor Russell Carl Kelly na bhfuil ar as ní dóil an go búirt urú gur teanga na mochtá is na Himmerce atá sáil. Dair le tír na Heoirse ar fád í féinnig thionsclú. Gan gáil an Django féinnig, níl nú mór ré. An Unlan, an Garmán, an Bhaile, an Uachtar, an Downbar. Dair glór fád an bheith intach rathúil thar lear. Gan almost a hasláint that an aon canál China. Níl an rialtan is ann a hile massive, sa down uisio, atá acrahú agus a cruthú ósar gór amach. Ní bhfuil gréasán idirnáisiúnta ag tardaína le chéile. Os nachfuil consacht China am le bach a chur a chumsáid ar riine. Níl gá le cóthaú is seach sa bhór China le an an Ardóile. Ní gá dúna hile, or bheith nula cultúra a ágáil te fíorú os méid an ann bháistí Tionólfar Ard-Fheis. Lúg mé is luúige an scá choíonnta, thug an daoine mar chúis le an China, agus is minic go gatar amach an lína seo mar leis an leide. Níos níor na rá, dúir na rud é raibh daoine ógad a tíre cosú lumsa ag mothú faoi scá choíonnta, cé bliain a níd go gas láchas an aimsiú, ag dúisiú a lár na hí le tramlí raibh Cromwell and Queen Vic ar dhéag fuair pecin into mórchain. Is dóilm go bhfuil fáid le eile agam. Níl scéil sin frágóil dúir níor ásamar an dhíos trí siadbóí, níl an túnach costa féinúilta sin ar an nuair. Seans nachfuil an nasc, cosúir sin a hiile don éis ó idir an bhéile agus an náisiúntas. Mar tá go fóil linti na glúnta atá imime go. Seans go bhfuil in ardíire, I dtéanamh cléiclú ar an smaointeoirí cultúra agus cultúra fuarásacha a chuaigh rón, rith an áirí machtaí. Eile Wolf Town, Henry Joy McCracken, Protestúnig, Túiscite, ach le grád an Gaeilge agus na cultúr éireann. Fiú an Pearsa gé féin, fear bhí grád de Shakespeare agus a rinne tágtaí de Iliad, Kipling go minic, ach a raibh an Gaeilge go smiúr an féin go fóg. An ceacht atá ag, ná nach gá dún, or glúnta a fiacha ag altúir an aon canálta cultúr. Don éasó atá sa lá an UN, domsa agus na chuirde. Is rud not dúra í an Gaeilge a leir. Leir mí na féile sa teanga, tuisc breide a súlach na teanga. Agus rud é a thug na héasca go, nach gá dún an dar amach na dhéanamh air. Tá Sheoirse faoi lena, Sheoirse féin seoirú agus féin cinntiúpá, séir an únach starra, an gaspach féin úlachta, séir le ar Django féin a leir féin mar sníomh. Ag fill ar an gceist, cáil a caid agan trí ar Django Craig se, seans for Chaisleán a deis cé bliain hin féin a chruthú mar gran daoine úlúla. Ach leis an damdú for leathan, atá ag athú an chuí gabléir ar síl tá éascathe an idirmhairtí agus an taistrú cultúra. Tá spás inis don éagsúla agus don ilchanálacht. Ní gá cóthaú a dhéanamh go teanga an bhór le go gluiste go bhór. Na smaointeoirí políteachta is mósta ní gá gur spéire nó clú. Kant, Rousseau, Aristotle, Plato, fiú isa Christ é féin. Ní bháin gur éoinarán is teanga bhí acu, ach léir gur éoinarán is cuairmíad. Masan gur fiile atáid ar an ilchanálacht cultúr seo, agus tá spás ann ar a ríis ar státe an domhan agus i gcrích na néireann don Gaeilge orsa. Teanga is níos móna focail ar fá péir film na gutha atá inti. Mar tá léir agus bhí nó. Strorín sé so is údar na tíre a scríbh an star agus an taibú. Trorín sé an na hair, agus trotín sé or a bhéú, or a bhír féinú úr. Mar dúirt sé is hí go críine. Gan an Gaeilge ann, tá deis caid an tuiscint á faoi bhrí na bachas sa tíir seo, agus an bhrí a déití a bheith eici i dtabhaí atá níos fearr. Má ghlachamid le féin hiiscin, cóhiiscin, fiamsún saoíochta, ilchanálacht cultúra, agus atmosfér tuiscinach políteachta mar aimime na tarantacha. Bhí cheartú na chuimhnú, bhfuil tuiscin ar an Gaeilge mar chrí ábhar riachtanach in bhíorú na haisceanna seo.
mBaile agus scoile the wall anocht and mining the Sheoirse chéad caint about something anocht na Padre Kirby. Uidir agus acadúlaí se Padre agus is alú emeritus the Páirteach idirnáisiúnta agus policy privilege in Oscailt. Is sein oíche bheith leanach cholínachas agus tuneartú órscríofa aige faoine hábhar sin Fumaid with Jane Stager, Felicia, also economic and Aaron. Paconier, and then the football block for the so Carter and Pfizer, the Father Terry. Uachtarán, Sabina, Gaeilge, well, story of the government, Rava, Horka, and the Kelly, against Micheál Martin, against an well, Canary Nua, Bini Nua, Oga, the Glue Nua, a chaft from Keen, Catholic Brother pension of a column Harvar, as Larry and Sheoirse, the will and Seachtain intima Aoine and Masculine Nua, and Tar chaft a revolt is into a touchdown for being one. For the story of my faith in the military of Saki generals and our young survivors. Húigínn na swinche sheer gedi an touristál sin is brief an banker Tionólfar Peter Nyberg the near Gaeilge being a Linnachon not Marlon for year. HÉireann idirnáisiúnta na Cúisina Bachúis leis an ggéirceann airgeadíochta agus aithníochta Aoine agus is fiú an tuarascáil sin a léamh. Mar ceantas na bon chúiseanna Aoine sin Nyberg an Tionólfar ná go raibh grúp smaointeoireacht go mór i réim in éire. Ní bhaint na buinceanna, ní bhaint sa stáitchóras, ní bhaint the mass politiori agus locht an rialtas, ach mass na man commercial, the mass locht an lane in our non-spun, agus a mass an phobal, the gwitchen. Agus is doilog sig a gahmud glachula sin, mar sort coinú, on devo sort bon trade den culture publi atá gwinge in there. Dus ik heb nou zeggen, nou, die met een vrouw dan kosten de hulpschulden in Limburg, hulpschulden in Limburg. Als er is een toeristschuld in een leef, door de ik een cash in maas van een lekker, wordt er de hulpschulden, als die niet worden los. Nog keer doen maar hulpschuld, staat erin, een krieger aan murna freshen, hartig, kwijt. Den vai chakas quid den retach sa Seachtain. Well, the tost omlong sa Sheoirse. Agus sinna inis ag smuoineh siar an fachtas tabharfaidh the Ukraine. Nor a bhliav agus Baile an díoscórsa a chulamar ó lá. Bhealach but sort over borha gomse on key in our kahu ling mar nos sort of anadonche. Mar sin chodemer wanaka desna camry chat ha fight na gang secoris slanche near colia moderna agwid galtish a tal misha agus colina wooden or galtish. Is only your a chulame politory or law. Well, hÉireann gur mór an Jackart an tapu hÉireann, agus go bhfuil éigeandáil flaile amachráid. Ach ní cosisiom oíche na dóirse, bhfuil éon síomacha san athú hÉireann, agus mar sin ní príomhacht domsa. Agus an héad aráis, an aspect ceannaireacht atá go forleathan sa Seachtain. Is it not Britain? Aoine is going to
gur beag daoine credan na geallta leis buithe seo, ach ar nó is I seo páirc an catha agus catar immert agus I gcónaí ritheann sé cúil gur a bheith sin bhó a bhí in cosantóirí le linn an tíogar Celtic is mó atá I dteann leis ó coinne na heacnamatha gur ordaigh an ngá nóir ordaigh an ngá chun na ligi I ggur chuige an Sráid agus na heacnaíochta le linn an tíogar Celtic is siad san anis na heacnamatha atá chun tosaigh chun gearán ar na rudaí nach nearnú le linn an tíogar Celtic. Se is dóileam sa go bhfuil an grúp smaointeoireacht go mór I réim de fáil, agus is áfar mór gomsa é. Ar bhealach céit go rá dóileam go bhfuil sort chuir I géal náisiúnta ar siúil sa tíoirse. Agus an factus toghchan drite chun deireadh is dóileam go bhfuil rá go bhfuil deis eile lithe a gcuin Harry an diaspora náisiúnta má cánta agus réadú atá go mór de hÉireann a bheith. Tá an deis sin caiilte uaramháin eile. Agus an cur géal tá sé sort léirithe sa tí na ceapamudna gur anna gealltanis agus ceanna cuimseacha chun ar góris a gheabhasú. Ein tíwood de léir bhfuil fíor lochtan a furlan in anna gcuid dar góris sóisialta chuiblí. Ach in annan analíse dhéanamh ar cadaíomh na lochtainna a bheith agus chumasí a réiteach, is se a chuirme trasta ná cealltanis buithe nach breidimid nach breidin aine antú darmas. Go an núsach is dóileam orinthe nach breidimid mar éireann gur féidirlinn stáchóras éifeachta a trochú sa tíoirse. Agus gur féidirlinn gur gádúin mar sin bra ar na inistóirí achtranacha ar nós Google agus Apple agus Intel agus mar sin. Faoi is gurb sort common ancient na pól idirnáisiúnta a tháinig chun ar gcuid lochtainna a cabhú linge. Ar nó I déanann sin na brabham is mór damh sa tíoirse. Nach ábhar náire dúine gur a feachtas talchaim a gcuin le linn comóra chéad bliain ar éirí amach na costa néideag sa séide, agus an easta ullmhéin a bhí le bra sa feachtar sin. Nach nuair an difriocht leis an ullmhíon a spread na daoine amach a chuig amach chéad bliain agus íon timpteach bás áid ar son fís náisiún, fís public. Wanneer macht een vorm goede schachtel wordt de genoeg aandacht het hagen middelen koeien en ekkervallen in die akkoorden in die koorden in Arno Stilmekar. So ekkervallen. Wanneer een faarsje macht een maastructe in Oscailt de her in Allicht. Agus het Germaan. Agus voeltje een thema het hapjakke da trochtas maastructe. Agus sé thema na saolíocht radicach. Agus chuir sé an ceiscearn, cóáid in éireann is féidir teacht ar saolíocht radicach. Now, ar bhaid a héine sa seomra seo, freagra a thuairte. Agus ar nói ris sé chuan de tubal ag an nóméid sin. Gur a chuige sin a buníú chunar na Gaeilge. Gur a bé an taon faoinse a rinne dúglas de híide sa léocht úd míle saona 18 nochas a dó. An gá go dí anglú éireann in na hÉireann. Necessity for de-anglicizing her. Tá faoinse bháin ó dhéanamh sa léocht sin. Agus
Sheshinno, Kinyenamud Ahrish Egoni, and the Swincha Haganis Jock Coing on Devo, a hierarchical hustle, one of Villamud, or Wega, or Nuchas. And Ravi Carton, yeah, they not Ravi Carton. Agus, Egoni Tam shared in Lord Turhuin, the Shriv, and Sally Jolie, or the Shahonic and Nede Optus and Nede. Chappie, the Walkie, the Apple Ireland politics and society, Nede is a dog, Nede Optus and Agus for me, can 10 bond feature to Yenevik Jolie, Senior more Shin. There's Cecile Puigli, Cecile Political, Cecile Inclupton, Seachtain. Egoni General Average. General Average, or the Shanna Switch, a Hagan a shop point, or the Vinci last daughter, Snap counter as a Hagan. Agus ta, Hope the Yadlock, a cool and nourishing. There, say, truck and you in the end, check Conqueror, the Ginger creature in the column. Conqueror either Aaron, Agus material nothing. Or no, Caisleán, and the is more Gaeilge or revolt, nor more the Kaintor in the Sulinishan, the Tabharfaidh, the hUigínn, the hÉireann, here should be an hÉireann word, Tamias, and then our father material, and 3K million dinner, Tamias would be in Berkeley. Acton Changa beyond, on Changa Niger, Boning, Seniasin. Your hair shall be those from the hÉireann being session in the cup, American doesn't happen. I guess in China, paid session that being just some hÉireann. Need Changa cultural one, it's Changa incultural. I guess China sort Conqueror, the Yemen, Jolie, Selarshi. We have up the Changas material biography. I guess an aspect Changa at our wing, I guess a real divot at our a Feabhra, or a sail could be Seachtain. Now doesn't a trago in Boord or Youngson or a Honiger Nation, a monthly out Gaeilge there. I can say Halla Honiger dear in the year on tier or Celtic. I guess Captain Murna, Gurab Shinna on tier, but Feabhra had. Down our father, August Bob Gurab Asar Gunlog said, I was a chin honig and ticket publisher in Gaeilge is the hot, August Arnoy, the Instagram, nor a valley ship. Being layering, roots, winter. Being layering, divot, August Tom like full exposed to war. An aspect, Seoirse, into, an aspect, Sauliot, radical, Seachtain. An aspect, a sulant, Kirkwing, a sulant, influence, at all historian Go Erlang, Seachtain. Well, this is where we're over Uachtarán, Mexico, Leoch more material, Nazareth Cardinals, Náisiúnta, Chaisleán and Halla, in their truckers a hot. Agus Dogar sé, the Gomorphui and Láise, the Machansha, Mar Fogart, Seoirse, Acnamíoch, Mexico. And with Seoirse, Acnamíoch, Fogartha, no Gwynta Macagwing, in hÉireann Gafoin. Sin bon ceis. Agus sin bon ceis a bhaineann leis an Seoirse intin. An féidir ará gur tír neamhscrach sin, go hiomlán is céile. Nach chuid annach chuid le déanamh a bhain Gafoin, chun na físe le sin a spreagadh céad bliana a teacht chun fuaireamh. Agus nói is chuige sin a bhaníú an chun. Agus sin an spreagadh atá taobh hÉireann chun. Ba ceart go mbeochan chun, mar eisiau den saolíocht radical agus den smaointeoireacht radical sin atá an orb ag mo charach go dhearm. Tá suaig an go bhfaighidh sé. A caiith mé rá agus is leascán é rá, is tócha government criticúil, ní féidir os a bheith ag mollam Seoirse intana mar a féidir lomsa criticúil freisin,
Cé go bhfuil annach chud buinte amach ag an gconradh, is dóilm go bhfuil gá ligi sa curchuig a bhí an gconradh le fada. Cé go bhfuiltar inis ag sór chuidas na ligi sin, ach na ligi a daithnóin ná gur ág an gconradh ó bheith ina glúiseacht pobal mar a bhíse ag an dús. Agus don chuid is mó dá star ba agriacht stáit mhuineatha a bhí ann. Agus is roilim go bhfuil géargá le fiú glúiseacht pobal, glúiseacht is sprachach an sort díobhra sin a léirigh chum. Agus tá suilig an gur féidir le a rá go bhfuil inis glúin nua a bhfuil gur féidir an chonradh a arbor mar glúiseacht. Agus an dara gné a leagin go bhéir ar ná. Is dóilm sa go bhfuil ceisne Gaeilge fitte fuaite le ceisne héir. Agus ní féidir ceisne Gaeilge stagú ó ceisne héir. Sí an Gaeilge an achmhain is mó chun sachaí agus tír níos fearr bhainte. Agus caithfar a gcónaí í a chuir sa cóhéir sin. Nuair a chuisiú se an frása sin rudí dhéanamh son na cúise. We're sin náir son na cúise, cad is bríle son na cúise. Caman rudí dhéanamh son an náisiún, son an phobal, ach go háire son an cuid an phobal gur atá híos leis, na bochta. Son phobal a cheach le chéile le fís nua, de hawací fónta doing fad. Sinatá. Is dóilm sa agus rite cún cúplóir le linn an achtas talacáin. An frása sin a dúsáid mórtíú chain. Fuin Gaeilge agus fui talcaí na tíre. Nach leor a bheocan Gaeilge. An rudatáin ná a gáháil na hÉireann. Amíú rite cún le linn na diaspóratí Gaeilge a chúlamar the three Sheachtain. No, remember sort suas in a stone. A fair can hear seven tier. You know we're Feabhra, surreal material. In a good fibre, le crahach, le analyse given, le soccer, radio, a veto, le fibre na horn. They were sort of taking their discourse a bhí huas an air. Agus rish mar sin ré an frásta sin ó bhórtin ó chain cú. An rud is gáúil ná éire a agahháil, trí fiantar nua, ullmhianna a chuircann, trí fís nua, saolaíoch nua. An rud atá di dhé ar an ghearmáin, ar aimsiú. Mar is sin éireacht an chonradh, agus is sin cabhairtí an chonradh, mar tá sé mór de dhé ar an tír fad. Gnáileann ar mBaile. Sráid sin working. An Chaisleán Tionólfar Ard-Fheis Chonradh. Gona sin very highly fan. Choling with Carol, agus tá choling in Uachtarán mar common Gaeilge. Agus tá winch a choling sail Gaeilge is the fada. Bhí sé stáisiú fáil in Cairmach ar tó common Gaeilge. Winch warige na bolú Gaeilge. Agus Chaisleán ar Blanchúr agus Marmúr, Oscailt is Gaeilge. Is Chonradh at home. Agus big sé play in Baile Átha le crucifixion. Stoin an Tabharfaidh and Micheál D Father. Is Tessenbor at home. Tá post agus hArd-Fheise tá adógail le Gaeilge. So Baile Átha Cliath for But last Sráid ar teanga dúchais agus Seoirse internet
agus bhí sé riomh mar aim. I chuníadh spirit agus Sheoirse insan an phobal mblianathe chuir faoi cos ahrú teanga ó gan go dúsú faoi teanga an mbliana. Mar dúirt an Cliath agus an féile Edmund Spencer in a view of the present state of Ireland in 1592. The words are the image of the mind. The mind must needs to be affected with the words, so that the speech being Irish, our heart must be Irish. For out of the abundance of the heart, the tongue speaks. The Tishkin Forlahan, keeping the Crine, where good Lord or Lesson Changa, was the culture material, equivalent of smart filtration. Or Durtu Durella, the bullet was the means of physical subjection, the language the means of spiritual subjection. We're a bunny on Connor, the Agari Harkin, the policy of Bratina, the letter and spot to show. The bonus full of náisiúnta not the trouble, you have the Gaeilge agus and star tier review or over. I was being bought the store in Lucille that she Gaeilge on months ago. It's wrong to your nose. I thank the goodness and the grace that on my birth have smiled, and maybe on these Christian days, a happy English child, a Bíle Feabhra. Céad fith cúig bliana hin, níor bheann na Gaeilge taobh mucht in na Gaeltachtaí. Nugdig nog a hain you have like ein fan Gaeilge, ein chang sa Gaeilge. Agus na lánach in Nosbrook, Fiann, in chéad sin, mé deir leis an chang with the street of Blue. Dimnig an Gaeilge, o chang mór in update, the tús an new each day, the changa nunach, fear of you, idirnáisiúnta chéad sin. Ahru old war, and Jake tabharfaidh star na tíre, and Ahru's mo is sucking a hair and reeve. Ahru tugan down dagan or if chumper old war again, or shiki or gwydin of their féin bas and football. But Changa mar count of the snime is mo, a candling dean of féile or humble guru. Fit to food to the Changa being tishkint of his hilarious féile and jarka and football shin hair and sail. When the Changa mar ego or culture of his football shin, through the good shanapul, auron, logan, the quadruped star, gram, and gazella. Tugan Changa Lanúnachas, agus Shasapok the football. Fanchi wood egg and bloom to river, agus a fine food out of nation of hOráide and chéad. Take the ship the cave lean, you should incur a bonus jump, agus dog should word for each exterior. Counter the trade is mo ahanu, us, agus ta ahanta la shop, no nora, no count way. Of law living and trade shop. Mána mother nor a few factum culture use of Baile. So Coed Shaw screamed to Hida after calling the necessity for de-emphasizing Ireland. As the sound of Luncham are struck, we must teach ourselves not to be ashamed of ourselves, because the Gaelic people can never produce its best in the world as long as it remains tied to the liquid strings of another race and another island, waiting for it to move before it will venture to take a step itself. It's marching infected for Fialsoon of the Vienna Tus nor put upon the Gaeilge. I'll carefully finish na open the dog is the shade. But Dalton Keen day to Kinte. For what is Maldini and Ish will come as well the Lauraku our being or running upon that. Convict treats the Gaeilge in chapter near. On belt of false down, came up with a neat cane of Dinian, which your what is Ishla. August Tom Quid Rossergi and the Ish non Marabi. I can figure his poverty or terrified and lean the contrary label. People will come as God made him dinner area on shop, will all to the way the larrets. We larry in, none of the shin, eagle label. Or shin he comes back, it's an oldest or comes back, it's in jargon. And when a Nora of some count free, a hugger to eat to that false down. I was Tionólfar and Ard Fheis Chonradh shins, the English day false link. Nor a competition mahori no dinner ela with Ubersaku with done the posture, nor a bunch of me side Austin. Pogan and posture, me side shin is shot through the name. The syndrome means blockers, pataloid, famous ishal, August Mahukan ela, top roots, she's the bra. Okino, nor a militia must be that. The posture show will Laura militia for who, the chance of wildly small round, when he sheets in the side as a glen of fame. Mar competition mahori low, August Ashreecher on count free. As an aspect of fame facet, ride of gloom with gloom. Then on tyranny Sinead upon our tabharfaidh to shop. We Irish lost our history and are still hurting. We are like a child that has been battered. We feel all the painful feelings, but we've lost contact with the memory.
This leads to massive self-destruction, alcoholism, and drug addiction. That's what's wrong with us. We're suffering from post-traumatic stress disorder. Tá go leor fáilim a bhaint tíir seo na marastántá alcohol agus oíche brí. An bhfuil buinte an scrábíocht internet na póilíneacha leis seo agus an ceann faoi a hagann leis. Sé feicmheas oíche ceann an tréithe atá ceannta leis. An sin fág bhí daoine a tuair bobbáil ar cléí náisiúnta, de ar ceol tradiisiúnta, agus go drog fas acu ar an teanga náisiúnta. Mar dúirt an túidir Halla in Brazil, for cultural invasion to succeed, it is essential that those invaded become convinced of their intrinsic inferiority. The more the invasion is accentuated and those invaded are alienated from the spirit of their own culture and from themselves, the more they want to be like the invaders, to walk like them, to talk like them. On complex Easter show the effect of tinkering Sheoirse. An sample is daily now with Durlin, we're going for the police. Let's speak to aiding the Garda Síochána or one of the tourist story after. When the long queen of our aim hÉireann in a charter payment. Here's few Seoirse political about when one of those Seoirse culture of his internet knowledge. We were needing shade was coming to Seoirse way that should really be all of politics. As we're going to Seoirse over on a month. I'll coach a dash and spark in the tomorrow. Our Greek came the Yarman start Navard or Couple Náisiúnta or Húigínn, but Navard start data or not the open. Cable's fish na open yo going or Taluta and Lutuan. It's a level couple, shock is a level start to it. The mhóróráid factor done remain quaving changa, shock is happy open changa, common policy in start edition. The lane roll of fragment blocker in the start course in happy open changa. In unknown service mod way that Lord the code to start, the jarker for Latin now remain smooth or Gaeilge if we not construct talk about quality quality. Shock is fake, grow the spirit of hockey, the spirit of happy open. Coffer the drug up a minute, let you counter Gaeilge. Of Micheál D Baile Átha Cliath Chonradh. The squeeze around going in Heshnacur, I was ear of the end. We being a Tarshan to make it even plenty. Chéad integration fierce affects the GPO. I make winning a dini event. I make winning a dini a bit shot. Trilo winter stamp by cannon to very down. Hinted, you lay down a development in Trilo winters. On Nosford Public, we shin on start for a Merida one of late election start course. We risked her notion on facet to the skirting king. On God or out of the Gaeilge. Tá fish na happy open I was in Seoirse internet hAoine put on to news if they read. Tá role na Gaeilge is here we started on fine commercial Big changa ag dul ag gion ar suki tuiscin chumpa ar féile féin bhuiinn nás blocus tréthe nuaile agus jarpa. Gan ar changa féin agus chumpa ar bhí neki. Bhfuil aon with Google a bhfuil at the spawn to the ports and down more. Tá imlú a dhéanamh ar an changa. Al déitha agus go cór agus an abheocht an bheith ar na big idea ar linne agus na clúna seo. Tá nás cuireadh ag ar fád leis an idirnáisiúnta ar an idirnáisiúnta leis an tanga. Tá an abheocht an difriúil is éagsúla. Midir caint a hailú a dhéanamh ar an malach a scríanamh mohíimid na luúna is tá táfla tú. Nás cinn sé léir level down a ceiste an úsacha ar nós céimúid. As Karen sé being keen agus tiisce to mint as an tahi atá in mar ear. Na acro could Gaeilge or count an sweetie is sprago agus is mishnula ar down. Agus tuair sí already man an ducret of the public hair and tuairfaidh agus éigean amach. Tá féidirtí agus specially small an RV cé bíon hin. The ball minú duine ar an Ilan shop bhfuil an Gaeilge acu. Tá mó agus torpa when a current desh pastí lífach de bit amach ar go tanach. Tá tradiisiún litrig beoann nach raibh ann. Tá daoine le Gaeilge gach le a stát, politic nó na halína agus eile. Tá le Gaeltachtaí fós ann. Tá féidirtí technolaí ann nach raibh ann hana. Tá dearca anhearfach ag an pobal le leitachanga. Tá sin an branar an ceist na habeogan agus an dearfach a thuair sé an tír. Tá tromlach de déanaar an down gá an níos mó, agus tá sin an de déanaar an Ilan seo a áta hógan na measc.
The Scríbs in Irish Times the Daily is short Feabhra the hÉireann hÉireann mhóróráid in the tourist Chonradh. Comprehension of the language reveals so much that had been hidden from me, except in translation. Now I saw the creativity, the beauty, and the artistry at first hand. It was like transitioning from black and white television to colour. Irish life came into view in Technicolor. My understanding of Irish identity was enhanced and enriched every step of the way. From the language, the discourse and culture of Gaeilge, there developed a sense of a circle completed, a wound healed. It has been the gift of gifts, a remarkable source of endless renewal and energy to my life. Micheál D Tionólfar Ard-Fheis Chonradh did a one. Seldom chunker a day she units here in Tier. But she hArd-Fheise win mar here, first we now open Gaeilge, agus in Seoirse, agus in Solas internet, English. Good morning. Bij Jess op een kaartje was een kerst naar haar gaan we free hÉireann ama zo'n paar jij momenteel misschien op een kerst naar als hele de kerst haar is in de vijf op een kaartje zo'n hard jij momenteel als die hArd-Fheise ik voel nou zo maar hard met de lauw en hard te denken kerst vielleicht dinner be why dinner be kerst vielleicht hard are going to be in the country. Darling, by the way, Sheoirse, Father Kirby, a Greek star for her. I think Jerry Pradesh Monorail Matson. I've read slides for them. I mean, it's going on so go quick get around to get which and something. She should around running a hagen on Vor and Lewis, I was running a hagen on Bondi and Nias. Agus na glúiseachtaí is mó, na hArd na cléad a bhuileamach is sucky ar bit. Tháinig siad ón bubble. Agus arnoi I gcónaí an Canada an gléad idir pobl agus stad. Bhíonn Chaisleán, ba ceartain ar Chaisleán. An láras déanaí is tríd mise faoi Micheál ná an Chaisleán anis láir na ghuaire. Idir na rialtais nua de leite clé a chuir an cosmítear I gcuacht. Agus glúiseachtaí na cosmítear mar bhí a gcónaí a bhíonn siad sásta leis na dhéanamh. On start, agus one of me and Channel Sheoirse, one of me and Channel's Crochach either court and start, agus court and pub, agus is us on public yucky, on Crochach and Sweet Torah, no idea. Neil Tauki Fonte and all Morning, Father. Nice to meet you. This is my little shop. Hello. Go Hollington is one of the rest for hOíche free war and oíche. To go into the solution is kind of asking to that. Extended woman to this current or some games on now. It'll lot on where there's the chief of this goal. The photo the one to that Feabhra number be his phone number be a real or a dropper. I guess. Americans are be public or exported to win gas and the Hodias for example what's the area of all the surgery aversion and also aversion trying to and bear the Halla and bear the that we I guess so the agent of the geographic functions European constitution I guess she don't dropper it's the Gaeilge heritage this year shop Boston die niet allemaal in de wereld, dus spiritische heritage water. Gewoon hier bij de council en ik niet de mooie woord, ik sprak het vanmorgen van smeeswachten. Hier krijg je een vaste gezien, dan wordt er stemmen
as a gealtas an ard an rú. More Jim to the cash. It's okay. I'm really cash to nationals and all things. Lot of national mother nation, Maryland, Steve, which is extreme on Chiefman Town. After Tahita, himself is college child, Cigarman from Mahamba. Kate Will and Baile, prefer that an animal for Mahamba, couples were home on Maryland, Avenue, the Harawan, Tionólfar, Baile Átha the son on Cigarman, Baile Átha. So Baile did a quick pause in Oga. He's known in the channel. hUigínn is raw, is regular harmonic fame, but it's still just knocked out and she is shocked and patient dog. Perhaps she's the the Hidolic, how they can't see it in the hour. Here, regular James the road, but it's the America, August on his fader and dog can that out. But it's still patient thing to the album. Not God is we got in the Baile. All of the here from Vera, see God in Vera, all of the here in Baile. So she immediately against him raw. And I was more told to block the election with Vera the Furlongs and work. He hated them and can't get Ellen in the day. And it's so just so I can bet that there's a comedy in what called Gaeilge of the open now when Baile Átha is here thoughts you artists Sheoirse agus an Jack Italian thoughts now explain to Italian agus to make it careful by awesome féile a couple féile with the Baile Átha agus the German things are out the open. But you can talk to my TV, I was pulled up there with Baile Longford, it's actually awesome. She played all the Gaeilge of the open. Ní quaid with town, but talk to that kids at the left, I was over, I was on Paul Tarver, combination of the open will October now. Just so hey, put the pattern or agri-stock, any agri-stock is agri-public in Feabhra. Touching it's Dini, Sheoirse thoughts, things go from John, so public, so McKean and Baile getting thoughts. Oh hey, Brahmer stock, Neil Connor, Brahmer stock, because, tall, an ear to King and Dini, first to win, not will win a hang stock, as our hang. So, Baile Revolution and Russian fear thought the shins very shattered was from stuff the Russian very shattered was hAoine who will shin thought was not core like a grime or soft and fell soon that was sort of meeting thought win. The 18 national forum recorded just already we knew it for or the return to his wing is thought and now on character of his win and thought so it's looking arrogant but thought arrogant agus working arrogant atá ann, agus tá bá agus rá ag pobl na hÉireann dul Baile agus bháil over mé roiint an airbe sin caite ar an Baile, so ní léon dul ar an tairbe sin a hábhaint agus ag cáilh ar rudaí mar seo agus ar rudaí against Fast boil and calculation of the ratchet and column fasted. Cadascialtar an agus chomáile sin chéad blianahain, saoí an lepiadú sin mar Gaeiltar. Ní ar úsáidú an facu Gaeiltar go dtí réna hafiochanna mar phobal cantar teanga. So mar sin an cantar phobal teanga tá agin faoi láthair na ahanrod agus féin leis a ráid agus kaint fan kaintúr fad agus bit go hairithe a palmar ibrian le drám daoine óga a spragan gach a le lánaí daoine éige ní tá ar bhealach de ó éadoltas ar éiste de costa na rugin de riar an bhfuil tá bhfuil chéad míle uair ní spar chéad bliain a ré ná mar a bhímuid chéad bliain ó hain agus caiimiid
Dáma go ceiste mai eile an Robert an trí Seoirse agus tú idirnáisiúnta seo. Weis go céad the Dáma trí grú. Yeah, Blair looks in Hi, as Israel had to go more initially, but all good at and share. Because I go raw, I mean, hard major column was full of Kirby. Raw, like such a fancy search internet. I was thinking search in the media, the spur of the column, how the rubber and glue will make the kidney sauce, like this sauce, it was ever cucumber clean. On Tonga, Kirby Key, the email was the main collection of the him after a visual really average. After this Gumsa, I was more of the minutes of Factor Gumsa, how more the other tier show, a Gwynedd Wager, obviously Gwynedd and Nash Uachtarán, obviously killing and then another other tier Gwynedd, how Inti. I was just my learning for Northern Constitution, I'm getting with Baile or big, with Baile feedback. Complete niche or focal way of hitting on top shot Carnul, you once where you like you want to then nail one or then put it on top of it. I was just never made Louis Cody here for chin. It seems like the Toros cost the breath of his Toro Changa. Of Tom Matt more shoe philosopher, Eric Overshin, of his Tom Timber, of his Tom Tubershin, the Nimos, of his Neil Din, the great of the of the list also, as more effective also, he actually needs to wait until Conrad, but I think these are showing character in great of that. But how 5 minutes later, then John is in the character of the on to that. I was integral raw, or character public more way that you go down for no good addition of head off here. But I think the answer, how actually we talk about is deal over talk about how this is the best thing, I was Neil Conrad Street. Go stop logic, go down row. The edge chip. Go this row, chassis chips in not here. There's the next one, then a chip. Of these things tells away that I'll count on the tier. You can't chip with those in front of that, no further away there. They say there are some running. Feabhra was Baile Átha Cliath in Tionólfar Ard-Fheis Oscailt false féile to Baile Átha Cliath Halla Halla. So trouble is Charles good boss. We'll give professional flag, be which we are, which one I technically the car for them to look at. Castle who rich way the here Chaisleán her family and back her drummer and Gillian Ham. And why don't Boyle, Harcum, weeks of all this country that I have on this. Tonight's main policy finale. Slán.